Avanal sangas goals kon puin kon orang peleta chuang na vanem chuak thaem chansan la nem grassroot kon ateu lutuk ai goal madami last match in khel dona Kolasib United jersey podal ha te hi ania amain PFC Academy khan ni thina season thara hian mingan thlaka Kolasib United in an player Saizampuia Ezra te hi Mizoram Team Sub-Junior under 13 khel turin Sairang-ah ke mega wangin voina hen an match ma sabera tang hian lorin lan theibe don silaba anni point an ṭhiante inkhel hin an enan cha khop maya video lo la turin Ezra in miron cha wangin voin hian an ṭhiante inkhel hi kan lak sanga ke ma train lo en ve don ani an khelpui tur te hi Grassroot Kawnpui ten ya jersey ringdal ha te hi tin voina hian in Mizoram Team te sang ni som pakata piang under 13 kan ti te kum dik tak veka ke mania Sairang-ah Mizoram Team tur te amaro jo bonte sa mi parian ngon mai kum over angin an langa ril ru sham du khop maya kar thum lai mai training lo ma chan do training taf de on ma chona an ṭhiante bonte satling te point khla te anom lo tur chun hril hai khop mai lung che khop maya chutiang din huna chu an dinga make me mai chu enga tinge digital birth certificate nei veksi hi bontes an tlak tu le si tin digital birth certificate nei tur hian Mizoram hianin birth certificate original manglovin siam ngai lo shim shima state dang Mizoram ni lo hian digital birth certificate hi alemin an lo siam theim ni bontes an ti le kher zone tam takom phani achan ju Mizoram Team te tuna kum dik tak vega ke mek te a kum over pariat lai mai an nom kha bonte sa kum over angaron lang kha rural lian ten loma sani som bakhat kum tira piang te chu rural lian deu deu phei chu bonte sa khanin tlak pal theini chung te chu ril ru ati som khop mai India ram football a hianin state dang hian fair lo em ni ngai tu na sang sang lu ta ni voina hian in khelte lampanga kan sei chun zom le photanga comment lampanga na kina indu in ngai dan AIFF hianin digital birth certificate hi a ring tok lo em ni Mizoram chuanin kan ring tok a dik takan ti wangin state dang te hi digital birth certificate nei ve tho te hi a ring tok lo em ni nge CRS khan ringa CRS a han kum dik lo in loin register na sa chumi chi ring lovin bonte se ti tir kheram ni ti te hi comment lampanga in ngai dan ni lo soidon ne PFC ni chinga Kolasib United Team mingan thlaka chuang an malamar da pe a puya ko Grassroot Kawnpui boran da lu da do chen sakrat nei ha Kolasib United lamben lorn phea Grassroot lam bol chang vel thung apuya tran pui tha malam sira pingala defender ne nan reset le phota Kolasib United ten bowler dalu ta sangan ultravio defender lo ti out hilawa apuya corner Sairang-ah apuya Vana apuya
sang reset le phút chuông rồi phải chuông ngala Sairang-ah cột lật mày ba Rfyc siêu sâm này defender on tackle thakho me a defender ko te apuya midfielder jog me the Grassroot Kawnpui thoina Sairang-ah Kawnpui Grassroot in Kolasib United tenron le chu Grassroot Kawnpui nor le chân dâm dễ là rồi defender nó clear thấy lâu mà Grassroot Kawnpui tên anh nổi lên hơn nên phải số là apuya mà làm rồi bên hal đó nó lâu đóng chắc không mấy apuya lâu block lên cái phần này là reset al chuông long ball ram pet thaviu me vanan mishing mak pa in tlan le ta chuông ball run bor thatai ma defender ten an lo dang thei mai poya long ball thadeu deu ram pe to ni Grassroot Kawnpui nan eteka aba hlom ve chuang nan bo thei lo mai Grassroot Kawnpui ball chan chun zum sera maman ron chok teu khop mai Grassroot Kawnpui lamin van ti dik te offside van la thae sen an mo sen bol ranum thatat tat khop ma offside velet lat
Grassroot Kawnpui lamin an ganor view vana lo tangkai lo me lo long shot chuan lo ul sam khop mai kha chu senaron char char taima khop mai se nei tlam taima munom reu mai Puya Ngon kar em Van lồm lốc thấy lâu mày Men check clat mấy van em Grassroot Kawnpui lar ma de son in ball thiam deu anam bezel maya chuangan bowler vorle maman nugleta aman Apuya Vana Sure. Vanit luang à po defense lama tangkai ko mai ven adin pui to so ning ka rakim chi alawa defense line point midfield forward when to inkhel vine and tang dual thop mai Grassroot Kawnpui dei team tha niklat maya khel heron har ve khop maya Suan long ball on Pelia Vana side out le tangkai khop mai ka tiang ka Grassroot Kawnpui nor chun zoma Vanan head chuak le Vana bok space an nei teu adung lo pet man lo bola lai ma pet pial de tai me adung in la su chu lom man ko pang chuang an long ball pek zela du maya mani lama ball on play tira du ni berina langa sanju Grassroot Kawnpui te he ground ball on play the je ga bang yanin Grassroot Kawnpui corner rong pet session lo Grassroot lamin nor zela space ani lo ba chuangan ala drop le diwa sangan tin de wanga defender on clear le ko ma thang reng sena no ma kaluro voina hianin kalau sei mai dai mai Grassroot Kawnpui hianin Jonathan apo voina in ron tel lo na chanchu Mizoram Team Sub-Junior Sairang-ah ke mega tel ve bokani Jonathan ai
ti chuan tun inkhel me ka hian player pathum te Mizoram Team an kem me ka wangin an tel theilo theihna'n chu Jonathan Grassroot Kawnpui Saizampuia Ezra te Kolasib United an ṭhiante inkhel hi mun chang khom mai seitawng khanin video hi an en thei vele en tur tan kan thon ton ani Kostein fakom thin khop me an nau te tan tei matakin football an zir tira league ma chon tur te po hianin ti tur tam ai mai ne koste thorim na le ha na zong zong te hi pathianin mal som zel nin riata Naupang te a hianin ha son na tam tak mu turam zel ne Kolasib United in throw in an mani lama ball kalpala ai ama tisiwal te ama se thosik mai yo pass dikha sang tan bolam pe ya cắt mal ve me sang à Sairang-ah var pe lua corner pe da avat tu Grassroot Kawnpui lamen ball chat la chuak tan nal mai varan slide the se naron plan zigzag tai mal tok tiang ha tha Sairang-ah Voilà. Napui pun run slide thaviu me Grassroot Kawnpui ball chan chun zum zela Sairang-ah intin deuh tlat mai pon a chuaka midang run lu ngai ni kolkot run luta Sairang-ah yo turin Eo chuanga defender kan tlat mai le sena tai mal tu kha tha sin vara ateu var bogen corner pele donne varan reset la defender hena wala man law wal kota check na sa kiyo ba
sip thưa giang mày mà rồi chưa được in sốt man lâu man mò đâu nè chuan long ball Grassroot lamin nor phele tlat apuya lo tangkaya maro cha chan na chan chun zom tlat hol thabiao apuya save thei lo mai avan lom man ve asang shat han bol a pi la oma ma ro chu ka chu ba a bet deu ni mai thei friend ham lo kota Grassroot Kawnpui in nor phaya aga lom man ve kota naman chia Grassroot Kawnpui lamin nor phi vele ngal ball dalu ta striker ta na free khop mai va lom han ve lo han ball first half azo chol zong a sing thang parang kil le don ni khel monom khop mai kalpui tha khop mai Grassroot Kawnpui lamin nor marzon diswal vele tho vanan apuya pitra apuin malama wal kota avate wal kota sangan ball thaja da pe van push goal te we team khata telvek don chuanin tamawangin Grassroot Kawnpui le KZF tin in then to me ami KZF tun tangin rim tel thar le ta tro Kawnpui ron nora la man fa Grassroot Kawnpui lamin corner and pen dona second half ani to goal alom lava arun mang tangkai yang ngemo lahim ang long ve thin le mai avaran P3S Sana malaman da chuak to ba mun hi ma sena num char char
phô chiang rất mấy ông ạ xe là ăn lâu phun đợt mà free warning ở bên này Baru up time khop mấy bola thiam zal mẹ abang lom về Kolasib United corners vara pek dona Sena Kolasib United in cho ngắt mẹ heo apa lom về awi box siêu lom box gì Avanal sangat goal score tlat mai Kolasib United in tun inkhel goal masabaran khung ta ni zoom har tlat ma te omlai ni adungin na lian lo Kolasib United an tho rimra an sengani coach ten lo free thiam boka an fight lui ngat man mai bai dong du lovin an lama bola tam point an tal boy du lawa defender ten ding ngetlat na ane te ka po bai dong du me lo ma ai aron thet lom teu va aron an sipurun on sud ve ngal teu le mai Grassroot Kawnpui ten Sairang-ah
side out thariyo ma in right back poron che thathin khop ma aba lom thin yom thin khop ma teu train thuốc viêu lâu chil mi lem han lâu mà ball thiam zal ne tun mi xe nó lâu tịt rồi lẽ hàm lâu lát mà sang anh liam anh dọn xuộc à anh đã mất mà anh ngặt sờ rồi anh mua tôm lên mà orang kal thatin ko mai lâu block thấy lâu giờ mà xe nào xe nào thì bôi lại màn trình rồi xe này bôi trả về phía lên đến rồi đó rồi làm chặt bụi về và nó là sai đâu mắc mày cross chim yellow sẽ apuyan hết chuột rồi Sairang-ah xe này là thấy lâu bây giờ defender lâu trong cái khop mà Kawnpui slide travel oh across lâu trong cái lên lâu mấy chi nữa nè Grassroot Kawnpui nó run nó review chi nè chân sân xe nè trong thầy tràng không mấy xe nè po Grassroot Kawnpui tên sipur suốt tu min uluk ta cái nên thì phải chi nè Kolasib United tên nó lâu nó đang chặt về lên lâu giờ là vắt chơi chuông à nhiều đâu giống thế report mấy lúc đến sáng tới buổi lắm à do chim rồi Grassroot Kawnpui free kick ăn mua chuông rồi đem chuột thấy lâu mấy lom đều thìn đấy mày Pui à chuông à này đều lắm mày goalkeeper kan ya ron thâu chuộc thì le thấy lâu mày
ron nor view me grassroot Kawnpui te so ta oma awan lom ve thile keeper le defender te ancher wal thoi me defender jok khan in head chuak ni mela rom pet thati til he me a pet tha an lo save thabok ani sirlo grassroot Kawnpui in corner rom pet leta chuang na van nem chuak thaem chansan le nem grassroot kon a teu le tuk ai a goal ma mi heo va uyum va aval an van ti thave asipuron shoot lat mai ui khop mai keeperin offside lom le man khop mai sena an pot le tat mai fall ka ta pedone mo ka ta por lo lo Kolasib United free kick varan defender ten and low tight touching real man sang red Grassroot Kawnpui ball ron chang ve le Malaman Kawnpui Kolasib United tin Fana Trangkai rim khop man defense line po hen ha to khopang chok rim le me inkhel zota inkhel monom taka 1-1 in ne to kani Kolasib United ten goal moi tak an khunga long run shoot ani asir tangin sangan nalde ne pen gola Grassroot Kawnpui ten an sipuron run shoot theilo mai 1-1 in ṭhiante ni hai tan sarmai kala 4-4